салом дӯстон, инак мо боз бо шумо ҳастем. дар ин видео мо барои шумо якчанд лаҳзаҳо ва партофтҳои ҷолибро аз чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ, ки нахустин чемпионати ҷаҳон дар ин соҳаи варзиш мебошад ва дар шаҳри душанбе баргузор шуда истодааст, пешниҳод менамоем. марҳамат, тамошо намуда фикру мулоҳизаҳоятонро оиди баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри душанбе дар комментарияи видео иброз намоед. тамошои бофароат хонед. чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ шаҳри душанбе рӯзи аввал. و سریع‌دانو می‌نشیند موقعیت برای محسن و حالا تفاوت دارد و برای تایلند و این نوبت شاید بله اربی با امکانی دیدن می‌شود بهترین موقعیت برای نماینده رومانیا با میاد آمد از بالا داشتن و حالتی درونه رو استفاده کند و خوبه تنها افغانستانی آگاهی آورد و امتیاز میتواند که پرداخت کند و امتیاز حلال نزدیک به حلال بود را داوران خوبتر میدونند کدام طرز پرداخت کردن بله тоҷиконро ба ҷаҳониён маърифӣ кунем. кали бо яксаки сабз рақобатро дар بسیار عالی مولین سری زونو بنشیند کوشش نخسته کفای سود اصلی وضعیت بسیار باقی بسیار نخستین چمپیونات جهان است نشون میدن جهانیان زیبایی و شهامت و بزرگی گوشتنگیری را Mamada. Ya karakati ulinda Barışları Tucik dari Baz, Dadawi Şöyle
شد باید برای مغلوب و بسیار عالی مولا رجب خلیفاев давлат медиҳад шоҳида сари зону нишан ва чун мебинем дар нах хеле мавқеияти хуб аст барои покдил ва имтиёзи ҳало медорад ба мана партоф белохира ки дарун аз ҷониби Шакармамад Мирмамадов ва имтиёзи бадам рӯстоӣ мешавад. чигуна бояд рафти хуазмоиро байнобат мевад ба инҷо имтиёзи котибону худ ширкат мекунанд ҳамагӣ бо лаҳни зебои тоҷикона усулҳоро амр мекунанд ва нахустин шуда